Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hakasngi thoding kalapenlong yakador bar kerpang bat hakan nikasngi ki MDC jongka council kila aji menjur yakabil jongka Khasi Hills District Constitution of District Council Amendment Rules arajar arposau ban penbat bat penhap thma yakishnong haki constituency baper hapo jongka KHADC Khasi Hills Autonomous District Council haka arbulai trek unailar arajar arpusau kalapriang ya kaipot jong select committee halor Khasi Hills Autonomous District Constitution of District Councils Amendment Rules arajar arpusau kabalong halor kajing penbet thamai ki constituency mat kajing don kinong tha vote la menjur da kayeng jong ka KHADC Laban kedua bagai delimitation committee kala IT kaipot ka KHADC halor kajing penbet thamai ki constituency Man nakaliang ke yang dorbar ka KHADC kala pa abiyang ya kan ka kaipot ka select committee kabala syong bishar ban penbet ak arpo bat arpo itrik unailar bat ka balawan ra bat menjur hagan kesni ha ka dorbar bakerpang Haswa kini unong yalam kaliang persya obat titos star welkan ulawan ra ka jeng penkala ya ki rule baro kenang bagai yang dorbar kan pediang no ya ka jeng penbet thamai ya ki constituency ha ka Khasi Hills Autonomous District Council Nakaliang chairman ka KHADC uba alam perang bla ulabu akamat kayeng ya kajing terwa unong alam kaliang persya bat kayeng ru kelap diang ya kani Kini gishnong ke belapen bet thamai ki gentop ya gishnong paham sobar kabada ya kanong po constituency ya kabalara no syakajirang constituency ya kayo maulong kabahap po kanong po constituency lapen bet panrano syak sning constituency Ya kalapalang bat nongra kabahap ak seorang kam constituency lara no asya kanong thamai constituency kat ba ya karai ba nong thamai rai do saw maulong ro damshken rum damshken bat maushalia kabahap apo ka mausenram constituency la penbet no asya kalangren constituency ya ka Cliff Colony Risa Colony bat Tripura Castle lara no asya kalatimkra Malki constituency Ya ko Sauli lengkian bat mausir kabahap apo kalain kra Malki constituency lapan bet bakan hap no syaka mau khar pentor kra constituency Ya galum darbar lum so apo mensan bat kenjat football kabahap apo kalain kra Malki constituency lapan bet bakan hap no syaka laban mau prem constituency Ya galum shingan kabahap apo kalain kra Malki constituency lara no syaka nong thamai constituency Ya ka mau pat ka bajuhap apo ka maulai constituency lapan hap no sya ka mau khar pentor kra constituency Ya ka lat nyang long wa risan lat mau siang nong riwa sopian mau kunro marten wa soalat badosau ko bahap apo ka nong spung soyong constituency lapan hap ba kan let no sya ka mau plang ding ye constituency Ya ka kse ko long marngor lat kse apa lat kse langlo mau khan pambe mau khan wa kwang hlut mau blay mau junon lau namlang bad nongdom lat milang kabahap apo kaparyong mau that raishan constituency lapen bet no bakan hap syakanong stone constituency ya kanong riat ngin yong bad mau luom ngin yong kabahap apo kaparyong mau that raishan constituency lara no syakaram rai jengam constituency Ya ka mau ko ama kabahap apo kanong stone constituency la rano syaka rambrai jengam constituency. Ya ka menyar bi kriang ren siang ra mau berngam pathar kenang ruang mau rukson thendri tiap japlang nong kendang nong pedeng nong dieng kan nong rathau bat nong pedeng je kabahap apo ka rambrai jengam constituency la rano syaka motion road constituency. Ya ka diskiang kabahap apo karam rai jengam lara ano askanong stone constituency Ya ka Malang Khasi Malang Joypur Sildubi Delbot Aberam Dubak Drop Nong Hawe Agreng Amagaun Malang Salbari Gohani Mara Mausmai Maukar Poryu Jaselar Porshken Simanaguri Lum Maublay Hadok Langdongdai Nong duber porla nong trai mau kurubi mau kurusi por maulen nong misai por tenang nong kabur nong umkap bat nong hawai kabahap apo ka motion road constituency lapan bet kan hap no syakaram brai jengam constituency Ya ka risiang mau lang riang
mau kenjon beri lau no nong langsan nong kanyang ken lengdo pendeng menrau maupun bat mau et ksar ke bahap apo ganong ston an penhap no sya motion road constituency ya kepom lo krai mau bena yo mau tharia liulong pedeng shnong bat rengi shlong na kanong krem constituency la penbet bakan hap no sya meliam constituency ya kanong rem sado thalong mau kalom mau kriya east mau kriya west lum so riau lat mau reng lengkwir bat mau reng mingi kemudian ke meliam constituency la penbet bakan hap no sya mau plang ding ye constituency ya ke mau kasiang mau diang mau long sei siet lum kse bat lum ding sai kemudian ke lat mkra constituency la ra no sya ke sorong kam constituency ya ka light rengwai ke bahap apo kanong spung soyong constituency la penbet bakan hap no sya mau plang ding ye constituency ya kanong rim hills ke bahap apo ke lat mkra constituency la penbet bakan hap no sya kanong thamai constituency Kasil Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rules Arjara Pusau. Kanik Amendment Rules kadai na kabanta bandi organize biang ikishnong na kawai ka konstitusi shawi konstitusi bakat bala ban balance yaki jingdon jungi nong tapot. Pi kidon kandiat kumnanong po kapaham so bangar kabari nanong po nya bono hajiran nang bakan kam bialong marjan. Ayo mau long ru kabade hanong po konstitusi haga MDC karba haga MLA kadeha umsning ya kayo mau long ru nila taan lang no baka umsning nang takidon kandiat kato ni kum kala palang kanongra na soran kam nira no sha no kumai nang baka nong kandiat kan balance kabut idon kato ni gishnong na mau senram kum karai ba anong kumai baka to ni gishnong nira no sha ranikor nang taka cliff koloni karisa koloni Tripura Kasel kini kilong atat sebat ka lain kha isim na nong tumai ibu no ha lain kha nang ka sauli ka lengkin ka mausir kini ki hap ka sinong maupat ki babor kata ki hap ka lain kha kini ki man phai no sha mau khat penthom kha nang ka lum dobar ka lum sopo ka mensang ki kanjat football ki babor kata ki hap ka lain kha makini ki lawan atat sebagai laban ngara no syaka mau prem lawan nang kumka lum singai ke badai baru sebentar hapo lain kra laan no sya nong pemai kum juru ka mau pat ke babaru sekata ka don haka mau lai nama kelai hatan lawan ralang no batka mau khar konform kra kidon ka tukun gisnong hang tia po laj jen lago siang mau kendro ini baru sekata ki haba ka nong spung soyong tendri kala kham jingai lara no haka mau plang dingye nang akajing ide parki sinong na pariong konstitusi ki bahap hanong stoy nya haka MLA ye kituru ilara no kum kse kolong marngor berkiwi kiwi nang ta kidon ki sinong ki bahap ka pariong motoraisyang baros kata haka MDC kat bah haka MLA ki hangat haramrai kini ki sinong nya permanlang no haramrai kenang bukan suki pun ka pimpat lai ka mulai ngimpat la ali dan do di so putam satu dina namar ka jinga ka mulai kolong ba kidon ka tuka gilong kompak ini area Kena terlalu ngisusim nak tanya kah mau pat kaya masan hajar tam keempat dah hiasa kan uston minta kalau balance sama ngilayat lang tiki bari tiki dia hakap silong ni kum kalaban mau prem kum ka jiau kum ka kamu harapan turun ka menta alis ka poin syak 25 plus Mbak, halo kat pesan kini ka jumpa baik ini konsumsi ke sebelum Mbak ki MLA konsumsi Pak mana nearly 60% mula ka PR pun. Kamu kumdikin you don't have pundai konsumsi MLA MDC na ki ar pundai le se ra ko piom kumdu kumba khat khra khat khandai ni ar pho kinlong kumbalong hi ki MLA MDC lain gitu ki nyau pratali namar bagi hak sor hap ya balance Kalaban yung masywa harap pula minta kalau siya kandiat. lagi mang ngilaat ya ka kalaban mentang ngilaat ya ka ngiat ya ka lum dorbar lum sopho mensain kenjat football sia nalai khra malki ra chat